Nō reira, kua rewa te kaupapa whānau ora, engari ka pēhea nei tōna hanga, hea hoki ngā momo ratonga, ka whiwhi i a koutou. Nō te rangi nei, i toro atu ai a Kingi Kiriona ki Waitākere, o tira ki tētahi whare, ka noho hei whakaruru hau mō ngā ratonga a whānau ora. Ko te whare whānau te ingoa o tēnei kāhui whare, he mea hoko e te whānau o Waipareira mo te 20 miriona tāra, hei wāhi mō ngā ratonga o whānau ora. E hariko ana e hara mo te kaipāki mo ngā whānau katoa. Mo ngā whānau katoa ko riro i tēnei honore nui. Ko Waipareira, te rūnanga noho taone o Manukau me Kirikiriroa, tētahi o ngā kāhui rūnanga i Waimarie ki te kaupapa o whānau ora. We will be the first group in the country to open a major infrastructure. It's a $20 million program, and it's the biggest health, welfare, education infrastructure between Auckland Hospital and Waitākere Hospital. Ko te kaupapa, ko te hoko i te whare pēnei, kia tare o tātou whānau, te haere ki tēnei rātonga, ki tērā rātonga e kore mo te whati ki Wainganui. Ko whakaritea he hohi pera, he kēmihi, me tētahi tari toko i te ora mo te whare whānau, ko ngā moni i pānui tia i te rānei, hei whakatū noa i enei ratonga, engari anō te whakatinana. He tino ua ne ki te mahi tēnei whānau ora i raro i te pūtea i tēnei wā, ne? Engari ko te tūmanako kia whakapakari te pūtea a te rātau. Ko te tūmanako ka puare te whare whānau hei roto i te ono marama, Kingi Kiriona, te karere.